ndabona karimo no kwihota kabisa. Ujya kakawifi yo ntabavumvye bariho karihota. Kundeba nabi akuse mwebwe muza mugira n'umutima mubi kubitari byanyu. None nari nije hano ngo ndumve nduru none unzagare wagiye yo warugi egashaho nakwe twisangire kwanyu sikwazi. Usman kundeba nabi. Bemanje reka twumvikane. Tahani korera ibyo nkora kuko hano nahashyitse mbere. Turumve turi kujyana. Usman ko ufite umutima mubi man. Usabira kure ndamaze. Naho gare urabona network zose utazinjyana. Arega man, arega ngenda nazifite muze mugira na telefone zirenze. Uziko umutima yenye kwera kuza nkiruka nkako. Nyine nkabona ndi kuzamuka njara haruguru kuri ifi. Mbonye ariyo nzira ndafata nangiye kanyenze tujyane yo nyine. Ahubwo wowe warugiye nyine cyane nawe niho ugiye tugenda. Nanjye niho naringiye nyine document yangiye gufata. Nanjye aragazwa nimba ari ugiye kunyo turajyana nta kibazo. Osiri kuza witubarika hano iyi usini yafu. None wowe ni yaso. Oya ya nyoko. Apantu ya this. Matushi zako ni. Bande ndakubaza. Ndebera ka telefone yaza. Baba we, bujya mutima mubi kwa dufite warubusa. Yari ubusa pe. Anje nabyeme. Ya papa. Ya kuva naba. Umva, kuva nabika. Ase kombara museka abaye. Reba kubizanye. Kwatse kuratagangara. Ese kambaze nkubaze wege zona matushi za kuri wifi. Ariko muzi ko mutazi iterambere ryaje ubu hano uri kubona handitse gute uko muri ko hatanditse smart. Ariko ziko bujye we ari byo. Kumbe ni kwa vuzi. Ziko nanyagwa. Apantu we have this. Bande ndakubaza.